kare webare nyabo twakiro mukayawe kandi nitekateka ngo eyigwire butosha ntubasha eza kandi owabireho mnyishenjero owarujumbura kandi hariwe kibine cha FDC agambira abantu ababire bariyo mu ruciko ngo kwatanisa hamwe na no gukora hamwe nibyo bintu byonka ebiri kuja kubareba bari kubasakora abaho omukaruru akenkumi 2026 hanga ukuryemerire kandi abantu kuba kumara kwetegereza echo bakamanya nguhine ebakora hanga bishomeye kubana bagarurwa nibija kwitereza munongo mu kibine kiriyo nikikora ibintu ebyo ukore mu cyari to gwebembeza burungi omuyihanga ecya kabiri no gwegeza abantu ngo hatari ukwatanisa tari ukora icyo twagira umwebembezi twakwatanisa n'abantu ba district ya Rukungiri nicyo mwarebire habaho obuhereza constituency na no district yitu mbweno okwihamu entondo rwango ubutikerezana abantu bakegita hamwe bakarengo bakorera hamwe kuri tentungu ko mucyanga cyabo ebyo bibiri byakorwa na no kwehayo gukorera abantu bitu na no kuri ko bushuma n'ibindi bintu nkebyo yanga yitu ndija ugenda mu kibina nkija kugira mani twachi presentinga kurondo bwebembezi abantu bija kuterera karuru nito turukuza kutaho government eri kuja kweza ari kugambaho aha mukoroni go gumwe Betty bakamukwasa muzanira na wabiriho mnyishenjero kazi wa district ya Rukungiri ashabire ngo babase kwebembeza obumwe ari kugira ngo hekirugire kuba omukibina kikaretera ekibina kwebaganisamo ngo kandi obo ahashonganje ecyari kugira ngo eki cemerire koraho riho teyina yer kwenda kuza ebyara bayinemu niko koreba makandi gatabanguruka mukace konka turiyo tugitereza ebiro kwa munana twaiza kurugo mu delegates conference abanyarukungiri mwena muryahurire cyarugamu kandi kiri kutwaro misho imbabazi orisha pasoni owishaza lya rubabo ahabwa FDC ashabire abantu abariyo mu kibineki ho kureba ngo ba joininga ningashibayegita ahari power 10 extra ari kugira ngo ho muringo ogubarimo nigwija kureba ngo kibina cyatungamane mu district ngo eyi batwere ko mu ruciko orutwarugamu kandi nimbahamizaje ngo okutwaganira nabo no kubaganira nitwe na power 10 yitwasiga twaroncingo muri Rukungiri yo kugira ngo buri member azenyi maronda abantu 10 abebembere tukwatanise hamwe turebo kutwareta empinduko mu ihanga eyitu tureni turonda kumara imyaka yone yitwamara ninshaba magomborora gona abamashaza gono muri Rukungiri na Uganda yo no kutwariza hamwe ba member ba FDC n'abantu mwena bakuronda empinduko mu bwebembezi ntabwo kunyigizizirwo kumazireme imyaka mingi munonge imyaka 38 mukwatire hamwe mugite bitekateko mugito bwenje tugita amani turengu twahindura ihangariye twaronkinga power 10 officially imishaza ari yaruzumbura kandi power 10 tufiga abantu kugira ngo mwezumbero muhururejo habo kuba n'umuringo gumwe ugo kurundarunda n'abantu bitu kandi ugo kuba abantu bitu bakimara kwerundana tukesha umururu munzegere ezizitunu emyaka 38 habire harimo negativite har power 10 abamwe buriro musako za security bakugira ngo itize terrorist group konkatwe kiri kityoya ni members ba FDC na strategy ya mobilization icyo nyenda kwamya abantu ezo wari izizibabire babateko mu mutwe na negativite mu byeyihemu kandi ntumanya ngogo muringo uko kugwara kozereho akaguru tested this time neza kuberi power 10 extra neza kutkorora umurumo netusya ayituruka Shakwa Ronald Kabanza ahabwa Sky TV omuri Rukungiri.